Osiptal mawe buye ne obago nyasi mane okelo kanyakla nyithindo man kod tuo mar remo kaka yor puonjo jopiny ewi tuono mathoth ji poko yango malera. Laktar maduong' mar osiptal no Simon Kisaka olero ni chenro no geto jiwo nyithindo go bedo osiepe gi jowetegi kachiel kod puonjo gi kaka ginyalo kedo kod tuono. Japuonj e mbalariany mar Moi Professor Constantine Atenga kachiel kod laktar mathiedho tuono ne oyango ni puonj no biro konyo e geng'e. Kamano bende moko kuom jogo makedo kod tuono ne ogolo ywak ne sirikal mondo migi kony madwarore ka giwacho ni bech yedhe mag sickle cell ni malo ahinya. And the aim of today is, one, we want to celebrate the sickle cell warriors. We want to let them know that they are loved, they are cherished, and that they belong to this community. We also want them to share their stories, to get to interact with one another, to share their stories, to share their journeys, what they've learned, and to share messages of hope to them. Ukizaa mtoto aliye na sickle cell, si ya kwamba labda ni witchcraft ama mtoto alirogwa ama nini. Sickle cell ni ugonjwa wa damu. Kwa hivyo inatokana na ni ugonjwa mtu anazaliwa nao. Kwa hivyo ukizaa mtoto wa sickle cell, mlee ipasavyo. Yani ule mtoto anaposikia maumivu yoyote, mpeleke hospitalini ndo wajaribu kuprevent mapema kabla alemewe. Ningependa kuomba serikali yetu itukuwe na tupangia hii fun day, like isikwe tu mara moja na wanaenda hivyo. Siku ya leo ni siku ya furaha sana. Tumewalika watoto zaidi ya 200 kuja kwa hii siku ya fun day. Na sisi kama hospitali tunajua watoto wengi wana stigma, hawajuani, na challenges nyingi sana. So leo ni siku tumewaita wakuja pamoja, wacheze, pia wa feel appreciated, waone pia wanapendwa.